Panangalukoy ti PSA Cordillera kadagiti relying party dagitoy nga ipa-integrate ti sistema da iti National ID Authentication Services para iti naparpartak ken mapagtalkan a panag-authenticate ti pakabigbigan ti maysa nga individual. Report manipod ken ni Jesril Kate Lapisar. Itantando do ti Philippine Statistics Authority Cordillera ti panagpa-integrate dagiti relying party da kas kadagiti establishmento, government uno private office kanda dumapay iti National ID Authentication Service dagitoy. May sa ti Department of Social Welfare and Development ang nag-avail ti Authentication Services ti PSA para iti registration dagiti 4-piece beneficiaries. Patuloy no yung pag ano natin, sabi nga natin yung paglilinis ng listahan to make sure So through yung CBMS na tinatawag natin, Community Based Management System, ayan na binangga natin doon sa data no at dito natin binabase to make sure na nakaka-capture natin lahat no hanggang doon sa mga bulubundukin natin, yung mga talagang mga kailangan maging beneficiaryo ng 4-piece natin. Babaan iti National ID Authentication Services ma-access dagiti opisina ti National ID Registry tapno mapaneknekan ti pakabigbigan ken personal nga impormasyon ti maysa nga individual. Since naka-integrate yung system nila, ikukunin din nila yung either yung facial ko, yung iris, o di kaya yung fingerprint kasi di ba ito yung mga biometrics natin na nakuha at the time of registration for the national ID. And then those information will be forwarded dun sa ating national ID registry and imamatch yun. And then babalik sa bank na sabihin na itong tao na ito ay valid. Makatulong matlaang daytoy tapno maliklikan ti identity theft. Iti agdama dumanon iti 49 a relying parties ti PSA iti entero a pagilyan a fully operational ti National ID Authentication Services ti PSA. Adamat iti 74 nga addan iti development stage ti pan naka-integrate ti system da. Bayat a 19 a manarimaan ti pan naka-iproseso ti technical clearance da. Makiko-koordinar damat kadagiti local government units ti Region Cordillera tapno ma-integrate dagiti system da iti National ID Authentication Services. Meron pa tayong other offices na nag-apply na rin, nagdag-signify ng kanilang mga intensyon. Jesril Kate Lapisar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas.